Son la mondina, son la sfruttata, son la proletaria che giammai tremò. Mi hanno uccisa incatenata, carcere, violenza, nulla mi fermò. Coi nostri colpi sulle rotaie noi abbiamo fermato il nostro sfruttatore. C'è molto fango nelle risaie, ma non porta macchie, simbolo del lavoro. E lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane e la libertà. E creeremo un mondo nuovo di giustizia e di nuova civiltà. Questa bandiera gloriosa e bella noi l'abbiamo raccolta e la portiamo più in su, dal Vercellese a Molinella, alla testa della nostra gioventù. E se qualcuno vuol far la guerra, tutti quanti uniti noi lo fermeremo. Vogliamo la pace sulla terra e più forti dei cannoni noi saremo. Hola, benvingudes i benvinguts. Encara que siguem poquets, des de la secció sindical dels CAUIAC de la UAB us agraïm la presència i agraïm especialment a les nostres convidades que ens dediquin una part del seu temps avui per participar de la taula rodona que hem organitzat com a forma de celebració del 8 de març enguany, Dia de la Dona Treballadora. Les nostres convidades són Assumpta Barbens, Paula Ezquerra, Ana Gabriel, Candy González, Núria Martorell, Rocío Varela i Elvi Vila. Els demanarem que ens facin unes intervencions d'uns 5 minuts, perquè per desgràcia el temps sempre és limitat, malgrat el gran interès que poden tenir les seves aportacions. És per això que l'Andreu, quan porteu 4 minuts us farà així un gest, quan en porteu 5 us en farà un altre, perquè així es pugueu anar tancant la vostra intervenció.